Pozdrav svima, ja sam Nikola Sivč, a vi pratite Digital Workshop, online radionicu koja se izvodi u sklopu projekta Ista šansa, projekta prekvalifikacije za poslove na daljinu. U današnjem izdanju naše radionice imat ćete priliku da se upoznate sa najvećom globalnom platformom za online poslove. U pitanju je naravno Upwork. Ako do sada niste imali priliku da radite na Upworku, nakon ovog videa bit ćete sigurni u to da možete tamo da uspete čak i vi. Naučit ćete kako se konkuriše za poslove, kako se podešava profil, kako se rešavaju problemi sa plaćanjem i sve ostalo. Budite sa nama i saznajte sve što je potrebno da biste konačno prošli. Dobro, Nikola, ne davi, puštaj ljudima radionicu. Evo, idemo. Kako funkcioniše Upwork? Naravno, najpre morate napraviti profil. Registracija na Upworku je krajnje jednostavna. Funkcioniše kao i registracija na bilo kom drugom sajtu. Idite na Upwork, kliknite na Sign Up, unesite ime, prezime i mail adresu, a zatim kliknite na Get Started. Odaberite zemlju u kojoj živite, kreirajte lozinku, a zatim označite polje Work as a Freelancer. Time ste naznačili da želite da radite preko Upworka, a ne da budete klijent koji će da angažuje druge freelancere. Sljedeća dva koraka su kreiranje vašeg korisničkog imena sa kojim ćete se predstaviti klijentima, kao i prekucavanje sigurnosnog koda. Kada birate korisničko ime, odaberite nešto jednostavno za čitanje. Nemojte birati komplikovana imena. Imajte na umu da vaše ime stranci treba da pročitaju sa lakoćom, kako bi vas lakše upamtili. Na samom kraju čekirajte da se slažete sa pravilima korišćenja, a zatim na polje Next. A zatim kliknite na polje Next. Izaći će vam obaveštenje da vam je poslat link na mail preko kojeg ćete potvrditi registraciju na Upworku. Kada potvrdite registraciju, sledi popunjavanje vašeg profila, gde ćete napisati između ostalog čime se bavite i kakve usluge nudite. Nećemo sada pričati detaljnije o tome, dovoljno je prosto da odgovarate na pitanja koje vam Upwork postavi. Naravno, da biste radili na Upworku potrebno je i znanje engleskog jezika. Potrudite se da što više nakitite svoj profil i to uradite na tenane. Ovdje ćete napisati i koja je cena vašeg rada po satu. Predlažemo da ne preterujete i da vaša cena za početak bude minimalna, bar dok ne steknete neko iskustvo. Nemojte da se uobrazite i da prepisujete od iskusnih freelancera cifre od $30 ili više po satu. I vi ćete jednoga dana možda moći da naplaćujete toliko, ali svakako ne sada na početku. Kada završite sa popunjavanjem, službenici iz Upworka će odraditi proveru vašeg profila. Za proveru će im trebati oko 7 dana najviše, zato budite strpljivi. Ako ste se registrovali na Upworku, to nikako ne znači da ste primljeni. Da ste se registrovali na Upworku pre nekih 1.5 godina, stvari bi išle mnogo lakše po vas. Napravili biste profil, ne bi bilo nikakve provere i mogli biste prosto da se posvetite traženju posla. Međutim, danas je drugačije. Navodno se na Upworku dnevno prijavi po 10.000 ljudi i platforma prosto ne može da primi toliko članova. Zato se vaš profil proverava. Ako već postoji mnogo freelancera koji nude iste usluge kao i vi, dobit ćete poruku na mail da zbog prebukiranosti ne možete da radite na platformi. Ali to nikako ne znači da će vam obrisati profil. Vaš profil ostaje i možete dodati neku drugu veštinu ili ga korigovati pa će službenici ponovo odraditi proveru. Ukoliko vas prime, možete se posvetiti traženju posla. Međutim, ako ste dobili obaveštenje da niste primljeni, probajte ponovo, tako što ćete izmeniti vaše veštine na profilu. Na primjer, ako ste stavili da ste dizajner, stavite da ste stručnjak za neku određenu vrstu dizajna. Recimo da ste dobri za dizajn web sajtova, knjiga, vizit karti ili nečeg drugog. Nažalost, u ovom slučaju ne postoji specifično rešenje, već samo sreća. Jednostavno rečeno, treba da vam se posreći da nema puno ljudi na Upworku koji su ponudili usluge kojima se i vi bavite. Ne budite previše navalentni. Probajte da ponovite zahtev recimo 2 puta u mesecu.
Kako početi posao na Upworku? Nažalost, ne možemo da vas obradujemo ni informacijom da ste završili sa brigama ukoliko službenici Upworka odobre vaš profil. Tek sada vam predstoji borba za klijente. Kada se vaš profil odobri, Upwork će vam izbaciti neku vrstu svoje oglasne table sa poslovima. Vi se možete javiti na neki od oglasa i ta radnja se naziva Connect, ili po srpski rečeno, konekcija. Opet moramo da napomenemo, da ste počeli da radite na Upworku pre nekih godinu dana, stvari bi bile mnogo lakše, a danas se svaka konekcija plaća. Besplatne konekcije na početku. Vama kao početniku data je olakšica. Otvaranjem profila dobili ste 60 besplatnih konekcija. Starim freelancerima koji na Upworku imaju dobar rating i koji već duže vreme rade preko ove platforme, dato je mnogo više povoljnosti kada su konekcije u pitanju. Kada istrošite ovaj bonus, preostaju vam dve mogućnosti. Da molite Boga da vas neki klijent kontaktira i tako vam ponudi posao. Ili da kupite konekcije, a jedna će vas koštati 15 centi. Konekcija, odnosno prijava za posao, je jednostavna. Neki klijenti će tražiti da se prosto predstavite u par rečenica, dok će vam neki drugi tražiti CV, da odradite probni zadatak i tako dalje. S obzirom na to da kao početnik imate ograničen broj besplatnih konekcija, iskoristite ih pametno. Predlažemo da kontaktirate klijente koji su raspoloženi da angažuju početnike ili one koji imaju minimalni budžet. Takvi klijenti su prinuđeni da angažuju freelancere poput vas, odnosno one koji ne naplaćuju mnogo po satu. Kada vas klijent zvanično angažuje, na vama je samo da odradite posao. Budite maksimalno korektni i ljubazni, jer će vas klijent nakon završenog posla oceniti. Vama kao početniku je od krucijalnog značaja da dobijete što više dobrih ocena. Ne samo zato što će doći trenutak kada nećete vi više morati da jurite poslove, nego će klijenti zvati vas. Već i zbog toga što su mnogi freelanceri i preko Upworka uspeli da pronađu stalne klijente, zahvaljujući kojima i dan danas imaju redovna primanja. Na kraju završenog posla prijavljujete klijentu koliko ste sati proveli radeći i na osnovu toga dobijate vaš honorar. Plaćanje vaših usluga se vrši preko PayPal i Payoneer naloga. Ne zaboravite da kliknete like i da se subscribe-ujete na naš YouTube kanal.